Јек таро актуелна хем опасна буча кола појави сале, хем нажалост штета, зијани, заради черена, баш во свакојек инсани, баш во свакојек фамилија, хем целојек друштво, джемати, јек лошно ептен, билачи, бути, зиналуко, блуди. Готово авдиве, на не дурте джал, диве дујте на кел, а не само лошно хаберите на шуне, нешто лошно билачете на дике. О ислами строго забранини зиналуко, блуди. Нам те био долеа черела парипа емануше се кохајати, него те би заштитини емануше сири част, ле сири фамилија, породица, ле соро са стипахе најбитно тароса ле соро имани. Аллахи ко Кур'ани на забранини само лафенцар мачерен блуд, мачерен зиналуко. Него Аллахи вачини вала тaqrebu зина, мавен пашето зиналуко. Значи, накај вачери мачерен, него на паше мавен. Иннему кане фахишетен васа есабил. Но Аллах азза ва џелле, че пасо вајтамо е лошни па, хем лошно друмо мелалодо. А кај Аллахи упозоринјаме, кај опасно чак, хем од ова со игари премало зиналуко, премало блуд. А премало зиналуко, а мен гуд путива черджам, со игари неморална погледија, а чојба коркори манушњаја. Пај почетак, бута ѓаро ховабјуна, бе ништо само еке дружинама, дикамен кој кафа, пишинамен, поруке еке авересе пичала, а ѓар почмини, никон директно на ѓала. Шејтан ника санувам дова сем директно кој зиналуко те чвели. Него гудлјарле се од ова. Чекъри по чекъри, корако по корако, стап пер стап, наделува директ, проваѓар почмини. Оделе се Аллах наредини ко Кур'ан. Сако Кур'ан и со авела се бепеа. Ема ква кур'анско наредба таро страна лецри авела дуј путија. Ајети пало ајети. Прво Аллах наредини муршенге, вачер емуминенге те перавен пире погледија, ена кека пирела джупле танара кен. А одба ајетите лебер о Аллахи обратини пе башо джубла. Ем вачер емуминенке, манушња джубла, пире погледија те перавен теле, ем пирела джупле тана те аракен. Кого е опасно манушто в пустини пе која кава активно джунахи, Subhanallah sam penjardi predaje. O manuško momenti te kerela toa harami gunahi čkinab diola više to nini. Ko momenti o manuš dok čorela čkinab diola to nini. Emre djavera muđa. Sad pominu pejgambera Isra. Pa prava musliman o zinaluku, o blud, a čavi o nuri svetlota u imanu. Lela o bereketi, a o kalbi čučoa čavi, em kerelle kitamina te ovel kotelle. Prava musliman o zinaluko počmini dikhiba, a završini upropasti ba. Počmini dikhibaja, a završini upropasti baja. Ko sudnjo dive, ke kava, penjar doja kava. Sa amen dževapi baš amare devija amelija kada, pa niko nakao vele opravdanje, čak ni baš kava harami, koja je tamo avdije aktuelno, moderno, popularno, ta velan ga ko Allah im te pa ja rabbi savorilo čerđe, pa je ti imena. Ili neko te pa rabbi je safon vakti hine, kaj mu radni ljudi vene. Ili pa neko te pa rabbi, na misiju me ozbiljno, sama ja, sad buđe me hovaviljeno šeitani,
koje ke sa kiforale zamkaljenje čile. To je opasno buti. Možeš morati raki. Ljudi na luku, wallahi, su nažalost ulo nešto, wallahi ta raki, normalno. Su se pena ulo normalno. Su se zaredi ka šuna, a niko ne vačeli. Da nije sebi reakcija. Pomijam kirate Kur'ane siri. Tarabban dune generacije. Čitin doj o Kur'anu. Alo ci koje kajeti, a čilen počinjate robe. Alo ne sono studenti di kela pire profesore o Kur'ani čeri. Leda čitini o listija na listini na Iranija rovela. Alo ne znamo sorove, so je buti. Wallahi, alunči ko Kur'ansko ajeti ko to Allahi vačeri. Pretini okolenje kola lošni padi kena audovana probinena te ačavem te durjaren kodovatu upozorinen. A gdje mene sam kjuljam? I kašer, zarari, šteta, lošni pa, melani pa, niko ne reagim. Keramen divine kodova sarke da koroleginam. Ništa radikal. A gdje uzem na luku? Allah i taraki. Ulu nešto su naštijara keni ko španska serija. Znači, nakhavljavamo od ova nivo taro španska serije. Popurani generacija džanovu da španske serije anglav. Znači, opet neko hala ko pila, koji kas odar, ko kas bjanke. Ništa od vađa ne su i ne kačamako sad. Niko nikas, ništa na džanovu. A gdje amena kagljamo? A gdje od džulahu avena je mušenu, mušahu avena je džuljenu. Ama, su najgore ambusa. Kao našom ljubama, nušan su na neko dini, na nuku time. Wallahi taraki. Reagirinava se bepea su akavašu njolu. Taro manušakula i ta neko dini islami. Manušni šamija pirabi, šundini kozinalu. Manuš brada ki džamija, di kamle klanini, šundilo tlošni pa. Ma kaj mu si beti? Problemi tano niko te ne reagirini. Niko kod ova šeri zararite ne upozorini. Nego jer nama rošerem keramen ništa na njega. A te ne upozorine ko šeri, wallahi kaj musibeti kojeg narodi. Hem ništa čudno na ne so se savke životoja i živna. So se ološni pake da dika kod ova pažnja na obratina. A odvajtano imam luko, ki predaje ovo manuške dikla i košno buti, te probini so, odva vas teja, te naštija odva čibija, te našti barem, a no peste neka odva zamrznini. A banarenja kava. O manuša kava delo na zamrznjena čaka no pestega. Vokejta na aktornu tema, kada je stano stupčeva pevafi. Ema salape koja kao, znači kvari nam sa reklamno tema koja na rebe šiva. Te čera lafi koji kasa, ko kjeda, koji mu si beti. Em tašo nih njako manušaka je ona zamrznio dva ni kalbeja čak. Dakle, na prudje peva steja tančanen, čivjak upozorinen, nego ni kalbeja na zamrznije. Evo je lepo si sa glavno tema sostar lafi te čere. Pa je to mu si beti. Pa je to i baro problemi. Allah i taraki, sveka apel, molba, čikoterne, pogotovo. Dove go džavera, a taro kva harami te durion. Sa kva harami, wallahi, kuništiri insan neki dunjem ko ahireci. Ve se, hvala musliman, avo pritute, doj sa Allah i te ubamukla, doj hudbe kod ja tema čerđam, Allah i sudara i tanove pravde, na ne problemi. Sa ubod baro, paro harami tečere, sova čera. Allah je svoro rahmeti, bobaro katarodova harami kova tu čerčan. Ama, te čina veodolje, te ne više napalo. Iskreno pišmani baš odova lušni pa, te perete manglam tirite u bakabuli ko Allah i te ove. Same sa posledice, a čičerena je manušekova o pustini pe koja kava baro, paro, harami, zinaluko ili pa bludi. Posljedice i si bud, wallahi, kamen skrati nekak minimum,
ne bi rijechi averenti upozorina cu acavalo știpa. Am buti soi manușea giceri te upustia pe cu acava baro parodunahi să socomiau aciola le soro imani calola le soro calbi hem so pobutera cava giunahi insani ca polovini non stop te cerelle ira iba cu Allahi poparo kao veli manuška je počmeni kao kava drumo poparo vela cu Allah tirini so poput leka cerelle doito buti o insani našali pirilači a je lačtani zaštita tavek insani a sallam a je lačtano je kotortaru imani pa kad našali insani je lač našali hem piro imani trito emanušeka džičeri azabi kazna panda ki dunja angalo ahireti pa šakvat junahi o insani doreselle kazna ki dunja angvali tauko ahireti. On Rasul salam, kad ako je k narodu, ka pojavini pe blud, razvrat, lošnipa, teče relpe, hemodua ko javno kao vel, tega ni penela ka pojavinen pe nasvalipa boljke, kola angleder na hine pe džarde e narodolji. A gdje je razlog boljka iz? A vi više lengera namana džanaja sari. A ništo se aver osim kao manušav gdje je ekstremno počinje zinalo ko tečere. Mog su čerena od ova, nego od ovako javno više uklova. Koja mu si beti glavno. Glora sam kada kvakar desinite kojeg narodu zinalo kojem od ova javno, moja teganika pojavinen pe razno na svalipa. A ula na svalipa na ine pe džarden gune narodolji. Pa gdje je subhanallah na ni insani koja na svalona ne sami bojka isi su nikad ko životno našu jandi. Štarto svoje manuše doreseva pa so aver nego li tu ništini pe je kela feja vesili porodica. Lesoro brako. Kozo me vladija samo ačile, se vepi kaj odab dželu duri negde hariki strana te guđaripe. Kozo me vladija ačile, ki ulica, ja verenge ko vas mukle, se vepi kaj ke daj, više Bog ti ja kao manušem, jeli peske ja verem. Kaj mu si beti? Ema kaj ne star niko lafina čerelo. Aktuelno problemi maškaramendi. Pa što manuško ačerova tva džunahi psihičko na neto rahati. Hem poniživo. Čak baš od ova džunahi leso niko te nađane od te našunel. Sam ke manuša kola upustinena pedjare, rastaren peske manušnjen, lencar ki vezate oven, on psihički rahati na ne. E kela fia sardiline. Šovto, manuško u pustini pe kakva džunahi, našaljo bereketi. Ako život oprava muslima, o harami nikad sreća na nete amel. Zapamtim. Manuša misljanki početka teče od ova džunahi, srećna je i zadovoljna kao ne, aba na njega. O harami nikad po životi sreća je manuše se na nete amel. O blud, o zinaluko, o bečini dela piro lafi, kaj kolke šukar kao živine, ama tuke propastanel. Dok čednost, čestito insani te ove parojolova, ama džan e čestitost, emanuše ko dženetika i gari. Empalo ne buti posljedica tavakva džunahi i tano subharo azab i kazna džičere manuše ko ahireti, te napelo pišmani panda ki dunja doki. Ma budbi. Ameno je pjeno. Kozom god haramđija tove trudim tut oprostel. Ali majran miše ko od ova.
Ме се права муслиман. Кај тани бути по која мора сарјаме те реагирина. Ако и саме намала, олен насихатите да. Тараква шерите дурјара. Те пробина. Те успијам годова лендар борджи и нам те дурја. Лендар те на дружина. Козом джере амендар и нам си саме намала, со фалине на пјамеки. Пишини пекала, пишини пекола, и това кала ки кафа, ти кела пекола. Момент ништа, смешно аменге. Још со задоволство леака чак и кафа те шуна, со и синево. Па е мусибети баро. Борджи и нам те реагирина. Ке да нешто джана, ке да нешто шуна, мора те пробина одва те ачава. Шукарва феја, вастеја, кона, дури овем забазнено. А не напротива дете пене, баш и сад ке намалено да. Allah to putiname, to prostiname, grane šukar muslimanja, maru imani ti barjari, et rakval lošno paro haram ja mente durjari.